In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Rabindra Debbarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Brishaketu Debbarma and Rabindra Debbarma. Nini wan song mung no chung go we khulai na Nini nga har mung go chung sal sa sogin na Nini shumai rong no chung ethang narin yak bayang romun bak sakhe than chani phan bai bak sakhe than sa khorang ti shanai than sa ya pri shelai nai tung salama o him nai than sakhe bubagani lama o Ini 25th March ini ni salano paithak sal joto TTAADC ni joto political parties ni paithak ni sal ini no last nomination date oba hakino Mia Tipra motha ni kumakai Mohanpur SDM Khorang nomination khakya abun yaklo ini Mohanpur SDM tinta candidate oro tabo nomination naba thangai tongo जों साइमनो मिया टिप्रा मथा निबलाखि ऑफिशियली जे कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाइ अनाउंसमेंट खाइजका आबुनि लगलजों दिनि राहासनि एडिसी एरिया ग्रंगिनो जानि जा कन्स्टिट्युएंसी वो पर नॉमिनेशन बलाया फना बय थांलायजा जों ता फाइसक फाइजा चिनि खरंनि टीम और मोहनपुर एसडीएम और आनि ग्लोबल नङि मानखाना प्लाटिंग सिमना तकमाकारी कन्स्टिट्युएंसी नि candidate like a sitting Rabindra Debbarma like bini logino state minister Brishaketu Debbarma paisa boja mono logina bagai abo oro nomination rally khaiman bising tino Mohanpur SDM thangi tanglayo director him laye ani glogo no in kana supporters busuk kabang aboni ya glono tini ni je nomination lai oro Mohanpur SDM ya parjanga thangi tangani belanyo interesting tangi ngake oro kaisa political party ya duita political party ni candidate ini oro nomination baya apna bal thangai tongo जों सोर्सन जे बिथिं बे साइमान का और इब्रामथानि कैंडिडेट नि यागुलो बीजेपी नि बहायनो सिमना तकमाकारी कन्स्टिट्युएंसी नि इंद्रजित देबबर्मा बो ताइसराजन यागुलो न फाय और नॉमिनेशन बया फनाय बिनि लगलगे हायनो हाय यां 14 अर्जुन नगरवाकी नगर कन्स्टिट्युएंसी नि इंगै रनबे देबबर्मा बो बीजेपी नि कैंडिडेट इंगै बो नॉमिनेशन बया फनाय के आनि ब्लो नगुइ माखाना यागु नायदि कैंडिडेट TTAADC candidate Rabindra Debbarma tapi ni logi TTAADC Tipra minister Brishaketu Debbarma ni nomination rally khaileman bisingkai और Mohanpur SDM tanglai itu yang kaisa celebration haike kaisa victory celebration haike और kham ni band tam nai rong ko hai ni khai band tam nai man bisingkai masalai man bisingkai terek SDM office lagi agui tanglayo aro soge man ya gulo no logi no Mohanpur SDM ni returning officer ni thani nomination laya farjaknai. The gardens came down on the nomination process for the TTAADC elections today, March 25th, as candidates from all major political parties rushed to file their papers. The nomination was preceded by a massive rally of Tipra motha supporters, signaling the party's intent to retain its hold over the council. The presence of State Minister Brishaketu and Runiel alongside Rabindra Debbarma underscored the party's internal cohesion. Speaking to reporters after the filing, Rabindra Debbarma expressed unwavering confidence in the party's performance.
Sir, isa. Ko tabung no nomination playa phone pre ti lo korok ni bobang mari bela nu tong support nu tong tini bahai ma tong taklai bisni edition tai. Taklai ni bisio to sung 1000 asa tongo 1000% not 100. Ebong খুব কাহাম করুন খাইনো কোনো কেসা কেরেন করি খাইনো সং তিনি অর তিনি মনোনয়ন যে ব্লাইনো সং বরং গোনাং SDM ni yago yafarka bo accept khlaika এবং চাকরা র সং থামসা খলাই অর বিসিন খাই অর ফাইলেকা নর নুখানা সং আসিক খাসালনি ফাইলাই চিনি চামুং গ্রি ফানো চিনি বরি রফাং তুমচি সিকা রফাং বয়স্ক রফানো যে ফাইলেমানি অব বেলাই খানো খাও একটা আশাতেই ফেলেও তামনি বাগै जों फियक जोंना मुसुंखा जों फियक जोंना बागै जोंनो फियकना बागै बुबाग्रा बुसखां आगो बुबाग्रा न सानद्रना बागै न सुदिनि आसु Sir, थाना मियाव nu tui nei Tipra motha ni support as nu bisi mona bor kese kere thang boya bini nomination play yakna dai ticket da jai abo to abo to bubagra saimon abo abo jotoni pokhe bo সম্ভব ya जों खाकाव बुबाग्रा जखन जे बनो रिनानि मुसुंगो या bo जखन रिखा दिन आपनो खाक माने एक्सेप्ट के माने आबुनि बागै किसे मिसे तो तंगनाय न आनि रबो कुरि एमन कुन कोया नि नारबो कुरि एमन कुन कोया तंगनाय न ह्यूमन बीइंग हिसाबै आबो किसु आबो चाहिदा तंगनाय काजे बुबाग्रा चत्रनबो एक लगे 28 टा सीट नले लाख न जोबो नि मानसाया आबो जा सीट नि बिसिङनो जे सीट ना बिसिङ बुबाग्राबो खूब सिनसियरलि बाबनो बागै So paithago 12 tari election no tui nai bukorong no poksa. Bulukorong no ang sana musungo no kasang kai tongdi bubagra ang khaino takle khomata phaichinai no alliance kuno alliance kri ekta matra no compromise je bubagra je samane eba kubui ebong aboni bagino bubagra sawo a jotodin kathang tongsak chini to phani bagai samtang thanai aboni bagino bubagra bo agino kasarkha kono jaga kun no violence sujako marpit kom mane kun bulai toklai tangdi karon public taw chini pokhe তিনি जों বিজেপি नो बाहामिया हिया कांग्रेस नो बाहामिया हिया बा अन्य दल नो बाहामिया जों पिसफुली जों तागलायाव जों इलेक्शन खाय गोबां बुथ बाय बुबाग्रा सरकारखौ Sabai nanta pai jadi wak sama sabai nanta phal jadi atal komi khiyo nanta kelai. Minister Brishaketu Debbarma took the opportunity to address the crowd, thanking the thousands who turned up for the rally. He issued a steering call to action, framing the TTAADC polls as a stepping stone for the 2028 state assembly elections, with a vision to make Bubagra Pradit Kishore Manikya Debbarma the next chief minister of Tripura in 2028. Jotono belai kena hambai ini Chini Rabindra Debbarma hai taklai nomination rifirka Chini Bubagrani Naharmung Bubagrani Wansukung Chini Tipra sarno je mathangani je coba Chini hamgrang Rabindra Debbarma no Khorang Chini shimna tama kareni leader hake Chini candidate hinei rahordak abun bagno sing tabungno nomination di phaibeka jara phaijak chini joto mayagnang taku buku okra sakra jotono khaksang mate hamza ku yafaro tini nora agusek satung kutungo phano sungbai logiri bai chini borong gnangno nomination rithani nora phaima bai sung 100% ya 1000% sung apply ngui tongo bol ama thangnai biangpi thangka ke जों मोथांजागा बेबाग मुसाइमानो आनि बागै जों दिनैनि नमिनेशन रिमानि बिसिंख्रि जिनि मीडिया पर्सन रक दंगरो सारा त्रिपुरानि जतो त्रिपुरा सालुकरना आमनो कयनानि मुजुगो फाइदि जिनि बुबाग्रानो लगिरि लायनाय कारण कायसानो जिनि त्रिपुरा सा मोथांजाना नांनाय जिनि त्रिपुरा सा मोथांजानानि इंकाय कायसानो लामा आबुंगा बुबाग्रानि हिम्मानि लामा बुबाग्रानि याफ्रिनो राग फानि बागै जों जतो त्रिपुरा सा o jagao CPM Congress BJP hiniya
जों जत' तिप्रासा बुबाग्रानि याकुंनो गराक खायनानि हिंखाय बुबाग्रानि लामा बुबाग्रानि इमांनो मुक्थां खायनानि हिंखाय जों जत' थानसाखाय बोसोरखांनि सालो तेबो ओ हानि बुसारकनो हानि ओ बुतिरकनो जों भारतनि संबिधाननि दै जे मानथाय सक्ताय दंबाय माने आबो बेबाग नरिनानि आबोनि लगी लगी जों ओ हानि बुसार जों ओ हानि ओरिजिनल मालिक जों ओ ओरिजिनल मालिक नो जों तेवैसा जों बोसोरखांनि सालो जों ओरिजिनल मालिक सिनाय ते 2028 जों जेसाखाय जों बुबाग्रानो मुख्यमंत्री नाम सिनाय बुबाग्रानि बुबाखांनो जों 2028 मुख्यमंत्री नुनानै मुंखौ दाखर बुखुरक बायदि आबोनि बागै जत' तिप्रासार लुकुरकनो जों कयो पार्टीनो तर्जागावै दफानो तर्जागै बोसोरखांनि सालो 12 तारिखो चिनि आंध्रसो मारियो ओ आंध्रसो मारि चिनो बुद्रिवै गोबां गुदाय गोप्लायखाय दिनै ते तिनि अर फाइसक पाइजाक जत' माया गोनां दाखु बुखु अक्रा चक्रा मारे किचिं संनो हामबाया फरै आनि किसिसा चिकन सर्विसेस अरनो पाइनाय जदनो हामबाय बुबाग्रा आयुलक With the nomination phase complete, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26. The TTAADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the counting of votes set for April 17. Reporter Nelson and Goyat from Mohanpur, Chini, Khorang.